Mana suara ngajinya? Benar, sholat Jumat. Kamar di sholat Jumat. Si Jin Subus mana nih? Ada anu. Kerja. Sanadan hari 11. Pernah kemarin? Ya. Sendal, mana sendal? Sendal. Berbar. Sendal. Sudah mah. Kurang beduan. Ya. Kacamata. Bagus tuh. Cocok. Budak ayo balik gulanya. Tadi suara kan? Jangan. Wih, ay, kek.